abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu. Hallelujah. 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 Jesus. Yokontamini ke bazalwane ukamababa kama nami asekhaya msithembiso. Yakholwa bazalwane sibisiwe uJesu wangenzele umusa. Hallelujah. Ashukela ivangeli bazalwane intombazane yesiphila. Hallelujah. Amen. Ashukela ivangeli bazalwane yakhumbula inkonzo ayikude yasesontweni lami eseJozini. Ashukela ivangeli bazalwane elehlukanisa umuntu nesono. Hallelujah. Amen. Ngiphindele ekhaya asekhaya liki isonto. Hallelujah. So bazalwane ngizophila la. Hallelujah. Ngakithi nangekho khona sonto la uthi khona uthi yakhuluma uthi ayishiwo lonto lapho. Yinto yaleko ntabadilika. Hallelujah. Wamthwana bazalwane uJesu. Ngiyamthobisa bazalwane. Ngiyafunda usuku nosuku kuningi bazalwane engibona uJesu ukuthi nalapha ngangibambekile. So bazalwane nje ngangibambekile kakhulu ezolweni. Hallelujah. Kodwa nje bazalwane ngiyambonga uJesu ukuthi bazalwane wanqeda isono senzondo. Hallelujah. Amen. Angizonda bazalwane mangixabana nje noNhlahla. noNhlahla ngakwazi bazalwane ukuphila naye, ngisebenza naye, ngingamkhulumisi. Beke nje abantu bakhulumisa amaye eqhamuka angazi mhlathi yenze njani ikhiye bese ngakhulumeki naye. Hallelujah. Ngaphila lokho maze ngaphila kumphathi engisebenza naye. Uma bazalwane ngigula ngimphosela incwadi. Hallelujah. Ngingakwazi ukuyibika. Hallelujah. Ukuthi ngiyagula ngimtshingele incwadi bese ngiyahamba. Ngiyakhumbula bazalwane ngi-admit ngigula ngiphethe ama-ulcer. Bazalwane mangibuya ngingasho ukuthi akikho ngibuye nje ngitshinge incwadi ukuthi bengigula kuyabonakala kuyazeka. Hallelujah. Washuyela ivangeli bazalwane. Wafanele ngihambe ngiye kuye. Ngathi ngiyahleka washo ukuthi ngiswavala akasahleki. Hallelujah. Wafanele bazalwane ngayiphili ngokuhleka ngiyoyiqoqa eduze. Hallelujah. Wafika ngathi ma ngiyaxolisa ukuthi sesiphila iminyaka emibili singakhulumisana. Wathi baba bekuthi uyogcina yini ngesakhile. Ngathi ngiyabona bengigcinela ukuthi kodwa ngiyambonga uJesu hlangane nevangeli ngizoxolisa. Hallelujah. Wafanele bathembelekile. Ushemuzi mangomezile bazoqala bayifuna. Ngisithathe ngaqule ekufanele kuthandazwe uthule babuke. Hallelujah. Kodwa bazalwane wafika uJesu wafanele ngidumise ngingabe ngisahlabelela ngesiphiwo. Hallelujah. Afanele bazalwane uJesu wangelekelela ngidumise njalo ekseni kuze kufika abantu bakaJesu abahlaselekile bezoma kulayini bethi ubuhlalu lapha ubuhlalu uthuleleni. So nje bazalwane uJesu wangelekelela. So ngiyafika noma ngiyosebenza endaweni ethi ngifeke ibiki ngithi kunesono sokuthi mangixabene nomuntu bese ngivele ngikhiphe ngingabe ngisakhulumisa sheshe bazalwane ngiyibike. Hallelujah. So bazalwane ngiyamdumisa uJesu. uJesu uya eyihlola lento ukuthi iyalunga ngempela yini. Hallelujah. Bazalwane kwathi nje kuzoba inkonzo lengaJulayi wafakaza umama umphuthi wathi bazame itulo lokuqosha semsebenzini kanti sebenzamile. Hallelujah. So bazalwane ukukhulunywa lapha emafonini kanti inkosi ithi angiphumule WhatsApp. Hallelujah. Wakhuluma bathi wenzeni lo sizombamba. Hallelujah. Lokhu ukuthi nje makushilo report bamgomezile ekseni usho ukuthi khona ongenzeki kahle siyaqala besilungisele lokho bathi sizombamba. Hallelujah. Uzambusipolisi ngoba into esekuletha bazalwane angikho angiyazi. So bazalwane uma into isivela nje ngesuggestion box egama namphakathi twakethele lo amhlamba ngithume ngayo unginaphazile kubhala amapesheti. Hallelujah. So bazalwane sengiphila leso simo kade ngihlala kulezi insuku njalo kusethe ngihlale ngawopopolo kwi-suggestion box akukho lophakathi lapha abantu ukwenza. Hallelujah. Inkosi yahlola ukuthi iyalunga le ndaba yenzondo. Kufanele ngikhulume bazalwane ngathi abonakele lutho. Ningaphumi ngalo mnyango ngemumva. Ngiphume ngalo bazongena ngathi sibonani kuyikuthi nokuthi. Hallelujah. So bazalwane into angisayiphina ngama suspension ukuthi ngiyasa
ukuthi ubani isivele ukuthi ubani sekufanele ngikhulume manje isivele ngikhulume kahle ngamzonke. Hallelujah. Ivele abazalwane iyayanda. Ngiyamangala ngesonto leli ngumgqibelo lodlula kungena omamjoke nomamthandi bayangena baze ephesentini osekushiya kuma-relatives ayo ukuthi bhalani. Bangena omamthandi bese ikhali ngivele ngingayibazalwane kubabona ubona abantu abazini ungayi ngivele ngijokeni ngizoyikhuluma kanjani le ndaba nosisilungile ukuthi sethengiwe sekushiya ukuthi ababhale. Hallelujah. So bazalwane ngivele ngidumisa uJesu athi mayifika mnene ngivele ngimxoxele ngimtshele angisho ukuthi mayenzani kodwa isimo sesimi kanje athi hayi indodakazi uJesu. So nje bazalwane ngivele ngiqhubeke ngazona uJesu just kodwa ehambele. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyakhuluma nje bazalwane baze ubuzo uyakhuluma usisi ukhuluma nalo msebenzi naye akazi yini uthi sisakangazi vele ngiyafika la uyabuza akaxoxele lutho uthi hayi akasangasho lo mnyama ila maduka awathola uyangitshela usisi uthola ngani idokutho kwenza kube mnyama lapha bethi ngitholela lokho ibentu kube mnyama kade wasengapha ngishayisa ekhaya. Hallelujah. Ngithi sengakhathala ukushayisa ngihlale ngithi kuqasta ngiseyikhale ngihamba ngishayisa ngithi sengiright impela manje ngisho ngaphakathi ngithi hayi right kunje kumnyama yekela masisi right kanje athi makumnyama uhamba ubona impela ngabe kumnyama hamba uphelele. So ngiyamthumisa uJesu bazalwane ngimangaliswa nje ukuthi sengihamba nje ngibhekane nawe. Hallelujah. Kube kusayinezekhathi ababaripota bayithola ngiyabona nani bakithi ngiyabona amafayile abhaliwe. Hallelujah. Ngimqalisele kodwa bazalwane wafika uJesu. Hallelujah. Ngiyafakazela abazalwane ngithi ngangizona ama-siblings akababa wami ukuthi atshontshe ithithi yami ngina 3 weeks. Hallelujah. Aphila naleyo nzondo iminyaka. Idolobha la ngakithi linestrate sodwa kithi siyafana ngihlangana nabantu abangaziyo bethi sibonisa kwazi ozohlangana sifisa sifana nami okay fine first bona baba shintsha indlela ngeke nesitolo ngibobhe ngibuye ngama first time kwedlula kubo. Hallelujah. Engihlasela bazalwane kodwa mhlanga amukela uJesu sihlangana nabo athi usithembile uyaphila mntwana yebo anti ngiyaphila awubambe lapha wabe akazungithatha akazungibulala. Hallelujah. Base mhlangane lawo nathi mina khona ngiyamangcadi ngiyakupha. Hallelujah. So bazalwane ngabuka uJesu ngibambekile bazalwane ngohlobo olumangathisayo. Hallelujah. Kanti bazalwane ngilimaza mina kudevelop izifo ngaphakathi. Hallelujah. Aba nama-ulcer. Athi ama-ulcer awufuna umuntu ocabanga okhanda amabhilidi abadulizi faka imoto zasecebelethi akhipha ifake zasemathoni. Hallelujah. So bazalwane uJesu wangelekelela. Hallelujah. Anginalama-ulcer mina mangomeza bahlala admithiwe la ongaliyeki breakfast wangalidli breakfast ahlangana ngelunch usuyoba umuntu wasetoilet. Hallelujah. Semfast bazalwane ukuthi awuyisebenzisi le-toilet paper fanele usebenzise lo ukuze ube right. Hallelujah. Kodwa bazalwane bafika amandla evangeli nginesimanyana nje bazalwane esasidinga ukuthi ngisondelane noJesu ukuthi ngikude noJesu. So bazalwane base ngihlangane nevangeli ngiphilane lesi simo nje sokungayithola ipost. Hallelujah. So le bazalwane athi udadewethu mina manje athi sithembisana amandla amaphilisi kodwa njalo mfazi. Hallelujah. Kusho le bazalwane esondelezayo kanti uJesu uzohlangabeza mina. Hallelujah. Bese bazalwane ngifasta ngikhohlwa ngifuna ipost ngiyafuna zwile phela fast. Ngivele fast bazalwane angine-fasting angiyazi ngivele ngithi ubhulu ukuthi phakathi angiphuzi lutho angidli lutho kuze usuku lwesithathu kube usuku lwesi-4 kube usuku lwesi-5 ngizwe ngosuku lwesi-5 ukuthi angithi ukuthola into encane. So bazalwane ngithi mangithi ngiyayibamba into encane bese vele ngikhumbula indaba yama-arts vele ngiqhubeka 7 days. Hallelujah. Ngithi mangithuma 7 days bazalwane ngizwe ukuthi angidli futhi awuthi ngibheke futhi ngidli vele ngidle bazalwane ngidle ukudla okunamazwi ngangakudla okune-argument mangithe abantu bangitshela don't drink ophula ijuice of grapes nekhekhe
ungakuthixo one-arrogant wabeka one-arrogant. Hallelujah. Kanti bazalwane usefikile uJesu. Hallelujah. Hayi bazalwane ngihamba emanaki. Ngithi lezi insuku abantu babetholethe emsebenzini sekuyakokoda. Akekho nobaba ngaphakathi. Hallelujah. Hayi bathi bayakokoda athi omunye usithi nangehlezi lapha ukuzimalana. Yini indaba akwenza njani? Asaphathi nama-answer. Ngikhumbule ukuthi Jesu sekusuku lwesithathu. Hallelujah. Hayi bazalwane kwasekuthiwa ngiyokwenziwa into engayazi eThekwini. Kuthiwa nje ngoba aseyangiguguda aseyangiqeda ngaphakathi. Ngoba ubuye kanje inzondo bazalwane. Hallelujah. Amen. Kwaphela nama-answer. Hallelujah. So ngiphila ngoJesu bazalwane. Hallelujah. Ngikulesi simo engifakaza ngaso bazalwane bese ngiphethe kabi kakhulu ngomungozi ungathi ingqondo yalahleka. Ekhaya mangiya ekhabetheni. Angithi singihlanganyela nokuthi siyangihlanganyela. Ekhaya mangiya ekhabetheni ngothi thina bengishelo ngokuphethe ekhaya. Ngabe ngasaphethe lutho. Ngihlale ngikhumbule ukuthi kodwa yini bengiyenza. Uthi ukwenza ukuthi ngiqale phansi ngothatha lokho ekubekile. Bese ngithi ngase ngithini konje. Bese ngitshela ukuthi so bese nje kodwa awusekho kahle engqondweni. Hallelujah. Somebody ngaba ama-psychologist. Bazalwane akaze ngikhalele kwi-psychologist. Friend asekhambile very good. This psychologist when I say admit to 3 months udla amaphilisi eyinhlaya. Kuba ukuthi uJesu unamandla. Awunayo medical aid. Hallelujah. Uthi unayo medical aid ngithi hamba. Uthi awungeke usizakale. Ngivele ngingasoni. Ngithi Jesu ngiyakudumisa ngokungabi nayo. Ake uzibonakalise. Hallelujah. Hallelujah. Ngihlale bazalwane ngikhalela uJesu ukuthi psychologist enkulu khona. Sekhathele manje ukukhohlwa. Hallelujah. Psychologist enkulu khona. Bese ngimubi ngemagogogogwayo. Hallelujah. Bazalwane ubunzima beba uzohlangana nabantu abakhulu laba abakhulu basesibhedlela. Kufanele ukhambele indlela ngoba sebeyazi ukuthi ukhohlakele kangakanani. Hallelujah. Yakubona bazalwane ngihleli. Uyazi ukuthi kunzima ukuhlangana noma umuntu owezule yena. Kodwa mase uhlangana naye uThomas 5 twahlala lapha phakathi kwethu. Uthi uyakhuluma ukuthi unkulunkulu athi thi uyakholwa kodwa. Igama nje kumelelo lithi angikwazi ngiyaqala kodwa into engiyazi ngathiwa wena uyakholwa. Kodwa inhlambo ikhipha yamangazi. Hallelujah. Hayi bazalwane umfana owabhala. Akithi sengishuthile umuntu obezulu inamba yakhe isele ngapha ngakini phela kwathiwa angibhali ukuthi ngayithuka inhlamba ngathi so ngabhala ke ngishutha inamba yakhe. Sengiyazama ngimlanga ngishithi hello. Kunjani? We onwethu. Azaya abantu basesibhedlela abangeke. Ngoba babolwethu mina ngikho. Umuntu mayikhomplena ngomngomezi ngathi ubhali inamba yakhe. Angubaba olwethu mina ngikho ngiseThekwini. Ngeke ngithosibhedlela uyafuneka ababe bangena ngoDisemba mangifika nakhona ngidumisa uJesu ngithi kushuthi ayikadlali iCommission. Hallelujah. Ezosho umfana ngathini kuyo futhi umfana usebaleka nokuthi angazi uzothini. Angasafanele kuxoxa phela manje khuluma iqiniso ukuthi ngathini akasavela akasabuyi. Ngadumisa uJesu bazalwane sebehlelike abantu abakhulu makuyimi enkhona abaseze odini mamungomeza ukuzonza around. Hallelujah. Abaseza kusaround lapha engakhona. Ngibona mangade ofile ukuthi kade bekhona abantu abakhulu. Mangikhona abaseza abantu abakhulu. Ngadumisa uJesu. Ngathi Jesu ngeke ngulahle. Hallelujah. So bazalwane ngiyambonga uJesu ehlola. Hallelujah. Akafakaza bazalwane athi umuntu enenkinga ayizona uphuma umnyango ungaphunywa inkosi ihlola ukuthi ngeke ngingcolisi. Ngivumela phuma phuma khona ngabe ngiyitshutha. Hallelujah. So ngiyambonga uJesu bazalwane. Hallelujah. Wakhulula ngenkulumo emangalisayo. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane sivulizwe lenkosi ngizophatha uhlelo. Kade ngizobazalwane bekhona lapha endlini. Hallelujah. Angikwazi ukuthi ngibe uMC osuku mahlala. Sengizocela. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyacela bazosifundisa lenkosi. uGenesis. Kuhle. Hallelujah. Hallelujah.
Ngiyacela bazalwane ongafundele ngeke emoyeni angifundele abantu bami baqashile egameni kaJesu. Amen. Hallelujah. Phela akabazi ubedwa we are co-workers. Jesus. Umhlaba wawusuveza utshani nemfino ethela imbewu ngezinhlobo zayo nemithi ethela izithelo ngezinhlobo zayo ekuyo imbewu yayo uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. Hallelujah. Hallelujah. Wathi uNkulunkulu imfino ithele imbewu yayo imultiply. Hallelujah. Naleyo mbewu ikuyo imifino. Hallelujah. Ayiqhamuke enxele. Iqhamuka kuyo. Hallelujah. So bazalwane umntwana uNkulunkulu ade khuluma ekseni ukuthi nje bazalwane ake siveze uJesu. Hallelujah. Bazalwane bathi imfino ayithele ngembewu yayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayithele ngembewu kaBani bazalwane. Yeah. Imultiply yona. Hallelujah. Ikhiphe yona. Jesus. Hallelujah. Ikhiphe bazalwane. Ingakhiphe okusha. Hallelujah. Amen. Ayikhiphe imfino lokho eyiyo. Uma ibaba imfino nembewu ayikhiphe imfino ebaba. Hallelujah. Ayikhiphe imfino sweet. Hallelujah. Uma imbewu iyemfino isweet. Uma kuyistrawberry asikhiphe imbewu efophinde ikhiphe istrawberry esisweet. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Ukuthi nje bazalwane asibe lokho uNkulunkulu asiproduce siyikho. Uma bazalwane sifundele ukuthi asenza abantu ngomfana bese bayasifuza. Hallelujah. Thina bazalwane sidalela ukuyofuza uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane akazange akwenze okubi. Hallelujah. uNkulunkulu muhle. Umenza into bazalwane uthi kuhle. Uma bazalwane imfino ikhipha imbewu yakhe uthi uNkulunkulu muhle. Hallelujah. Kuhle bazalwane uma imfino ikhipha imbewu yayo ingakhipha imbewu yenye into. Hallelujah. Amen. Hayi bazalwane. Kuhle uma imfino ikhipha imbewu yayo kodwa ingakhipha imbewu kaanyanisi. Yazi ukuthi anyanisi wama ngibonza ngothathapi. Ngothathapi sisi. Bese kwekhabishi diplomo. Kanjani? Zisho njani ingane? Kanjani? Hallelujah. Manje bangabibikho kanjani bazalwane phakathi kwethu. Hallelujah. Akube kuhle bazalwane asiproduce lokho esiyikho. Hallelujah. Uma bazalwane inkosi iyesijikijele washibani siyohlala khona. Siyahlala noBabudlamini. Uthi ngelina kuyolunga kodwa. Ngishumayeleka kodwa ivangeli. Kuyokwenzeka kodwa. Ngithi hayi kuyoba ukuthi umuntu ubuka kimi lo wesilisa abuke kuwe. Bese siyahamba. Hallelujah. Asikuphile into bese sikhuluma into. Siyophila lento esikhulumayo. Umuntu imxake ngoba bonke kanti angithi bazalwane mina phela angazi nabazalwane. Mina bazalwane ngisonto esontweni. Lapha kukhulunywa khona kushunyelwa ngomgomezelo ukuthi bajuluke basuke ngamathawula bemanzi bese bephuma phansi hayi mina baba phela kuleli side sesileli side mina. Hallelujah. Lapha nje enyameni ntaka baba lapha nje enyameni sekulapha enyameni ntaka nje itekisi zesonto ndiqaqa sekusenyameni. So bazalwane sayiphila le so kwavuka nje uNkulunkulu umoya kaNkulunkulu wabeka into ethi uzoliphila awuzukulikhuluma. Hallelujah. Uma nje amadoda endawo ethi emqikisini kufanele kube ukuthi ucikwa umngakhali umkadlamini. Hallelujah. Kufanele mina uma bazalwane befuna umuntu ongakholwa kancane ngingamthatha unkosikazi wami ngimlethe lona. Hallelujah. Ngoba bazalwane ngiphile ekhaya. Ngiphile ekhambeni kwami. Ngingathi base ngihlale nabantu abangaqonda. Phela uBabudlamini. Phela uBabudlamini uthi nje phela uBabudlamini incebo. Manje nami phela ngibosheke. Hallelujah. Hayi bazalwane ngibosheke uBabudlamini. Kodwa ngibosheke kuJesu. Hallelujah. Ngoba bazalwane kanti izinto emangalisayo ukuthi bazalwane uma ungaboshela kuKristu khona izinto ozenzayo esithe. Hallelujah. Hallelujah. Kuthole imhudulo amasutkesi ehudulwayo. Ehudulwa nangoma umfundisi nangoma umbishop. Befike
usekelwe phambili usebona bamcela manje uma umfundisi akasazi uzothina manje bamcela usina mina ngijuni noma singaphonza indawoni sengisaba ukushaya phambi kamamcela selongibona ukhona lokhu ngishona phansi bese bengitshela umamcela ayisuka wena ngithi umnyeni wakho nje ngokweleveli usaba wena hayi mamcela vela amahluphi alufune lakhe thini ngoba ufuna ngibe comfortable manje bathi wena mamdlamini ubona ukuthi uphila nempilo noma ulele noma uvuka wena uhamba umnyeni wakho nje engethetheni uqaba sisho bishop thina abantu abakhulu wena uyenqaba nithi mina nginqatshiswe yilevel lomnyeni wami nginqatshiswa uJesu engamamukela akwazi ukuba isidaba sekhona ikhona Hallelujah. haleluya isibona ukuthi nabazalwane yayiphuza yayitshela nje into yonke sesengadlala abantu umuntu bekithi lehansa la isidawa lo ungalokho ekutshela ukuthi udawa mase uma nje kuvuna iphuzo isidawa le ngithi mina abantu ba right ake beshumayela ngithi lokho isidawa ngitsani kuvalile nje ngitsani blockile angeke sangishumayeza bathi ukuthi ngeke sakwazi ngeke kusenzeke ngoba phela ngikwazi ukushumeza isidawa fanele ngifike kiphi level manje fanele ngiye ku level yakho yodaba ngithi ngiya understand haleluya so bazalwane imfilo ayikhiphi imbewu yayo haleluya ayikhiphi imbewu yesurrounding ayibazalwane kufuna ikholo endliwayo isurrounding ngabe ngi-right mina yazi mina ngabe ngi-right ngiyabona mama besubukwe nesesibhedlela bagqoke ikete emfishane mina ngedwa nje mama permanent understanding mina ngedwa hayi mina ngedwa ile ingane yaphakama nje ngedwa ayikhulunywa ngositho iphakame ngoba kwathi ubani ofuna uJesu haleluya baphakamisisana so bazalwane uma ngifane ngihubazela mina abonga uJesu ngoba bazalwane ngamukela uJesu angibukela uJesu wesurrounding Hayi, haleluya Jesus. ngabe kuyinto kube nguthisha abengihlale ngithule ngisho esikoleni manje aba-understand akwazi uku-understand bazalwane umoya ongcwele ophila kumuntu uye uthisha haleluya bazalwane uye uthisha haleluya Amen. uye bazalwane uthisha izinenkosi bazalwane lithi nje libalekele nokubukeka sengathi kwisona haleluya khona izinto ezikhona emhlabeni ezenziwa abantu engaqeda labantwana baNkulunkulu abanofaka izindebe besondela ngegama likaJesu amen bazalwane khona izinto ezikhona haleluya ezenziwa yizwe ngikhuluma nabazalwane haleluya amen haleluya bazalwane xwayani senzenjani bazalwane awubazalwane asixwaye haleluya asiyeke ukulingisizwe izwe makuntomezulu haleluya zonke izinto ezenziwa izwe zikithi haleluya zifikana nesabela kithi haleluya singazenzi bazalwane haleluya Amen. bazalwane singazenzi haleluya baba abakahle mawami bekuthanda sembhala lapha kwi-status abakahle mawami bekuthanda ngimthobe hayi bazalwane kubuhlungu kuyaqaqamba kumunyu kodwa singalingisi isizwe sitshena mani haleluya kubuhlungu bazalwane kodwa ubani lona simtshenayo haleluya moya ongcwele uNkulunkulu emfundisa abazalwane ukuthi uJesu akayibangalaza akazokala isizwe lakhe edaladini haleluya haleluya siwuni